Arsenal imuzanye hakiri kare hataragera undi umutwara. Nyuma y'uko ikipe Arsenal ibona y'uko abataka bayo barimo Gabriel Jesus, Victor Gyökeres barimo kugenda imyaka yegera hejuru, nubwo Victor Gyökeres we bamuzanye ejo bundi, ariko n'ubundi imyaka ye iri hejuru kandi Arsenal ifite projet y'igihe kirekire. Ubu rero aka kanya nyuma y'uko muri sama ishize Arsenal yifuje uyu mukinnyi w'ikipe ya Blackburn Rovers. Arsenal iri gushaka gusinyisha umukinnyi muto w'umuhanga cyane Igor Tyjon ukinira ikipe ya Blackburn Rovers. Se muri transfer market ishize Arsenal yatanze bid ebyiri, ariko kugira ngo ibe yareba uburyo yamugura, rero izo bid zose Arsenal yatanze, iya kabiri yatanze n'ubundi ntacyo byigeze bitanga kuko yari yatanze $2,200,000 barazanga. Kugeza ubu Arsenal iri ku isonga cyangwa se iri hejuru mu makipe ahatanira ko yasinyisha uyu muhungu kabisa, kuko ari rutahizamu wahawe agaciro gakomeye ndetse akaba amaze n'igihe kinini agenzurwa cyangwa se bamurebera hafi abashinzwe gushaka abakinnyi mu ikipe Arsenal, cyane cyane abareba impano z'abakiri bato. Uyu muhungu rero witwa Igor Tyjon bikaba bivugwa yuko ngo ubu afite amasezerano y'ishuri scholarship mu ikipe ya Blackburn, kandi yifuza gutera indi ntambwe akava mu ikipe ya Blackburn Rovers, akaba yatera indi ntambwe kugira ngo arebe uburyo yazamura kariyeri. Uyu muhungu nubwo akiri muto, ariko amakuru ava hafi y'abamuhagarariye bamaze kuba bakwanga cyangwa se bakanga amasezerano mashya arimo gushaka guhabwa n'ikipe ya Blackburn. Bikaba bivugwa yuko ngo ikipe ya Blackburn nubwo iyi kipe yakoze ibishoboka byose ngo igumane uyu muhungu kabisa, bafata nk'icitegererezo cyangwa se uyu muhungu ubahetse muri make. Bikaba bivugwa yuko rero uyu muhungu yamenyesheje ikipe ye ko uhagarariye uyu muhungu amenyesheje ikipe ya Blackburn ko Igor Tyjon ashaka kuba yasohoka agashaka indi challenge. Biravugwa yuko rero ngo ikipe ya Arsenal irimo gutanga amafaranga, ariko cyane cyane bikaba bivugwa yuko ngo Arsenal igomba kuba yakongeraho $1,000,000 ku mafaranga bari batanze mbere. Bikaba bivugwa yuko ngo bazatanga amafaranga bari batanze mbere, ubwo ni $3,200,000, ariko nanone bikaba bivugwa yuko ngo Arsenal ishaka kuba bamusinyisha, inashaka kumushyira mu bakinnyi batoya bayo kugira ngo bahatane n'abitwa ba Andre Harman Anisu. Mwabonye ko Arsenal yagiye muzamura, ariko ntabwo araba umukinnyi wakina ikipe ya mbere. Nubwo Arsenal yarekuriye witwa Edward Kate ikamurekura akajya mu ikipe ya Crystal Palace, bakayifuza rero undi waba nka Edward Kate, ariko we wajyana na projet, kuko Kent yabyashobokaga yuko yari kuzajyana n'ikipe ya Arsenal muri projet akagenda akurana nayo, kuko birasa naho ari we mwataka yifuzaga kubagenderaho, ariko uko projet ya Arsenal yagendaga izamuka ikura, Kent yawe ntabwo yakuraga. Ahanini bigaterwa rero no guhabwa iminota mikeya. Kent ntabwo yakuraga, nibyo yagiraga gutya kuri za Bournemouth, yani makipe atandukanye, akaba yatsinda match, akaba gutsindira imikino igiye itandukanye, akagutsindira ibitego, ariko uko projet Arsenal yageraga izamuka ikura, ntabwo yakuraga na bagenzi be. No kuvuga ngo niba Bukayo Saka yaravuye muri academy akagenda akorana n'ikipe, akagenda witwa Martin Odegaard akagenda akorana n'ikipe, ba Ben White bakabakura muri za Brighton, bakagenda bakura bakajyana na projet aho igeze, ariko ukabona undi mukinnyi we aracari hasi. Nibyo byabaye Miss Rowe rero, abangaba n'ubundi baje mu kipe ya Fulham. Bikaba bivugwa yuko rero uyu muhungu witwa Igor Tyjon araza kuba yava mu kipe ya Blackburn yerekeze mu kipe ya Arsenal. Kana subscribe, reka nze dukomeze n'izindi deal. Iyi ngiyi reka navuze ngo reka nyibahe yonyine, ndeke kuyivanga n'izindi, kubera yuko uyu muhungu birasa naho ari umukinnyi uraza aje muri academy kurusha uko yaza aje mu ikipe ya mbere kuzajya abanza muri. Reka ze turebera hamwe noneho babakinnyi Arsenal bishaka kugira ngo ikoreshe muri Premier League, muri Champions League, apana bo ishaka kuzana kugira ngo bajye kugira gute, bajye kubanza kwishakisha. Uyu nguyu ni mpamvu tumugaruko, nuko ari umukinnyi Arsenal yazana ikamurera nk'umwataka, akazakura muri Arsenal nk'umwataka. Niyo mpamvu tuba twamugarutseho
tukamukora ikiganiro cye wenyine apana kubivanga n'ibindi. Reka tuze iki kiganiro tujye kuba cyakurikira, tujye kurebera hamwe byinshi. Ese Rodrigo Goes nicyo gihe kwaza mu ikipe ya Arsenal?